Jampa awal thana bai khobjak lathabari amseya thicha jalurokhe sikla khoraksa bujakha yagola bujakmani koktumana manai nukhungni borok thangai sakdoku manjangno khwaisa khamnogo telang thangkha Sharmankha botabu khwaisa khamnogono saknai jak tongo koktumana mani police rok thangai sogekha tamoni bagai aba haike bunani kalaikha tabusu jora saimayakho police rok tabu patimongno tui seri nai tongo bujakhangkai bono kolkha bindarno kolkha bota perkai bindar dong kai tapre am khata bindar dio kai tapre bono thakan lokhano ei an manan baun mukhai sidu mata kai an gajenu ko kai amo tamni ro ran sani tongo nika ran kai amo khamse bunani sai tongo an naini ro masini ro da kwan suka bunani aga ma sai tongo kai ame tamni bina sai tongo manga tin ko tin ko bai ga boy ga puru mane bin ko khiro ba an ni da mane am tam kira ron am gajenu tamni na kam ti mas saga ro ni am ko saga ta terkai Oloseng mana ko panjen pa dong na pura kita tere bindara pagi kita terkai seng thara bin noko kita tharang kai kita terkai boano tharang ni bindara bai dor kosa dong na tharang ano dari nu kami no sport bo di hari boano dari no bukan no bukan banyak orang sini nang kai jangan pagi kita terkai ang saya mana arah ban hai arah ada kai kai arah asli mah apa ini toh kami kita terkai Amat pada saya pun saya lihat नाम किता नाम Ani mungkin orpi dewan mah বাড়ি Bari ini lap বয়স কত An base ini tahun 16 কিতাব করো পড়াশোনা Anta kelas itu ikut tangga কোন স্কুল इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।